Angibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sisaqhubeka ne-series yokuthi onjani umuntu obusisiwe according to God. uNkulunkulu uthi umuntu ubusisiwe uma enjani. Izolo bafethu sibheke into ethi ubusisiwe umuntu osiphambeko sakhe sithethelelwe, ubusisiwe umuntu ozono zakhe zithethelelwe. Ake sibheke bazalwane, sibheka indlela uNkulunkulu abuka ngayo uma ngabe ezoqala ethi umuntu ubusisiwe, ngoba thina njengabantu sibuka ngendlela yethu, sidescribe ngendlela yethu ukuthi isibusiso siyinto enjani. Namhlanje-ke bafowethu ngithi ake siqhubeke kuleyo series up until uNkulunkulu azathi no, ake siqhubekele kwenye into. Kodwa kwamanje ake sithi ukugxila kancane ukuze singahalela abantu esibabuka benezinto eziphathekayo kanti thina siphethe igolide eliyisibusiso esivela kuNkulunkulu, bese si-enticed, sibanjwa, siqhaqhazeliswa, sisatshiswa abantu abanezinto eziphathekayo. Hayi bafethu, ngabe mhlawumbe ngithi mina into ephathekayo abalekile yini? Angisho njalo bafethu, nathi siyafuna iy'moto, nathi siyafuna imizi emikhulu, nathi siyafuna uba nemali eningi echichimayo. Kodwa kuyakusiza ngani bafethu ukuthi sibe described njengabantu babusekile? Kodwa uNkulunkulu uma esibheka akhale ngathi, ngoba noma sibusekile kodwa asibusekile ngokukaNkulunkulu. Yebo sibusekile kwabantu, kodwa ngokukaNkulunkulu asibusekile. Ake sibheke izwi lenkosi-ke bafethu namhlanje ekuseni egameni likaJesu. Silibheke laphana-ke kumaHubo futhi. Namhlanje sobheka-ke uchapter number 1, sibheke-ke uverse 1 kuya kuverse number 3. Kufundeka kanje: ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi. Niyezwa bafowethu, ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, awubazalwane, ongahlali enkundleni yabaholodayo, kepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Nyamuzwa bafethu umuntu obusisiwe ngokaNkulunkulu, ukuthokoza kwalo muntu kusemthethweni kaJehova, ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. Lithi izwi likaNkulunkulu, le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho, kodwa wena hlinza ngayo imini nobusuku. Naleli vesi lisho njalo-ke bafethu, besethi unjengomuthi lowo muntu otshaliwe ngasemfuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo. Lalela bafowethu, oqabunga lawo lingabuni, nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho. That is how God views it. That is how genuinely a blessing from God should be. uNkulunkulu uma ebheka isibusiso, uma ethi uNkulunkulu you are blessed, usuke ethi you are blessed because your sins are forgiven. Usuke ethi you are blessed because awume endleleni yabaholodayo, awuhlanganyeli nabantu abakhuluma ngabo uNkulunkulu, awuhlanganyeli namasela, awuhlanganyeli neziphingi, kodwa ukuthokoza kwakho kusemthethweni kaJehova, udlinza ngawo lo mthetho kaJehova imini nobusuku. Lithi izwi likaNkulunkulu kanjalo lowo muntu loyo uNkulunkulu membheka unjengomuthi, unjengesihlahla esitshalwe ngasemfuleni wamanzi. Ngamanye amazwi iy'mpande zalesihlahla zinabile, zinabiselwe emfuleni wamanzi. Uthi uNkulunkulu lowo muntu loyo uthela isithelo sakhe ngesikhathi sakhe, lowo muntu loyo oqabunga lakhe alibuni. Uthi uNkulunkulu that is what blessing is according to him. Siyambonga uNkulunkulu bafowethu, uma ufuna ukuthi sibheke isibusiso, siyabona iy'moto, siyafuna nathi, kodwa before iy'moto unaso yilesibusiso sokuthi izono zakho zithethelelwe. Unaso lesibusiso sokuthi wena awuhambi ngezeluleko zababi, awuhambi ngabantu abakutshela izinto ezimbi ngoNkulunkulu, awuhambi ngabantu abakhuluma kabi ngabanye abantu, awume endleleni yezoni, awuhlanganyeli enkundleni yabantu abakholodayo nabakhuluma kabi, awuhlanganyeli nabathakathi, kodwa ukuthokoza kwakho kusemthethweni kaJehova. Ngamanye amazwi izwi likaNkulunkulu liyi-direction yakho, izwi likaNkulunkulu uphila ngalo, izwi likaNkulunkulu udlinza lona, ulala lona, udla lona, yonke into uyimeja ngokwezwi likaNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu lowo muntu loyo ufana nomuthi ongasemfuleni yamanzi. uNkulunkulu anibusise bafowethu. Sinjalo-ke thina uma sesimamukela uJesu siba njengesihlahla esitshalwe ngasemfuleni wamanzi. Uma ungakazi umamukela uJesu, bengifisa ukuthi-ke namhlanje kunikeze ithuba lokuthi umamukele uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Ngokwenze njalo uyosuqalile uyangena
kubantu ababizwa ngokuthi babusisiwe. Don't forget to receive Jesus as your Lord and Savior for this blessing to be relevant to you. God bless you. Kanti-ke ungasho lo mkhuleko emva kwami uthi, Nkosi uJesu, ngiyakwamukela namhlanje, hlanza izono zami, ungenze isidalwa esisha. Kusukela namhlanje ngibe umntwana wakho egameni lakho Jesu. Amen.